hayi nangampela-ke ngithi mina akulungile ahambe uNtombela afika amtshela u-station commander afona uNtombela athi hey ukuphi ngithi mina hayi ngikhona athi ngize kuwe ngizokulanda manje emqondweni wami ngithi hey kushuthi ngabe ngoneleni kahle ngoba sengibhekela lento manje ngathi mase ngizolanda kushuthi ngizoboshwa mina manje nangampela siye-ke esiteshini sifike esiteshini eThembisa South afike sibingelelane-ke kushuthi laphana wayengekho station commander kwakhona omunye asebenzisana naye umama ngaleso sikhathi ustation commander futhi wayethatha usuku nje ukuthi angabikho hayi fike kuthiwa awusibekela udaba lokuthi kwenzakaleni ngifike ngiluchaze udaba njengoba ngingaqala lapha ngiluqala ukuthi kwaqala kanjani ukuze kufika la mase ngise police station ngizokwethula ngizochazela lo station commander ukuthi kwenzala hayi ngithe ngisachaza yayikhala ifoni uchaza station commander uchaza station commander fona yena uRosemary Dlovu bathi la speaker lapha sho ngibe la speaker athi nje igama lisho nje abalizwayo wathi kunela sambeni upetrol sowuthenga phambili bethuka futhi ngabona ukuthi yazi amaphoyisa lawa angabantu nawo bethuka kakhulu futhi kakhulu laba basasenabe officeini base bethu kunene siyacela sicela ukuthi umdeleyise lo muntu lona ungeze singathi awufuni wena yiba umuntu uzoyenza lento ngoba manje sesifuna manje sithole u-station commander ngqo impela lo yena impela uphethe u-station commander ke ubaba ubuluka-ke u-station commander sicela nje ukuthi umdeleyise ngithi mina okay akulungile ngizokwenza lokho hayi sihambe-ke hey athi kuphi bese ngisho ukuthi mina hayi ngisendlini athi asidibane ngasezineko bese ngiya mangifika ngasezineko uza nequantum driver we cha uliqashile iquantum leli uzongilanda ushuthi uzongithatha lapha usofika lapha eKalfontein bese fika lishiya khona eKalfontein basifika eKalfontein shuthi lapha eThembisa kunendawo kuthiwa seKalfontein shuthi lo mgwaqo lo umgwaqo oya wo-Brownlow Spruit Mpumalanga shuthi lapha so hike lapho naye yesene hike wathi so hike hayi nangampela siye ngileli quantum ke manje umtshali njalo ngimtshenile walibona na umtshali ukuthi yabona iquantum lingena ulibone ke nanti walibona umtshali nomunye umfana wakhe ethiwa sebathenjini nje wayekhona nje ke